hanyuma turi kumwe n'umunyamakuru w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA Ruvuyanga ni nyuma ya match Rayon Sport ikuremo amateka yongera gutwara Cecafa Kagame Cup 2026 niyo ko yarukaga muri mu gihugu cy'Amagana mbere na mbere ari umukino wabonye gute kubera ko Rayon Sport noneho twabonye ntabwo atsinze amanota 90 nuko abantu bari babyiteze yasabye ko bijya muri extra time n'ubundi birangira bitsinze ni match wabonye gute nta finali ijya yoroha na iyi ngiyi yari finali ntabwo yari knockout stage ntabwo yari umukino w'amatsinda finali rero kenshi imibare iba yabaye myinshi ku bakinnyi ku batoza niyo mpamvu nyine wabonye match yari imeze gutya Rayon Sport gutsinda igitego cya mbere mu gice cya kabiri Gor Mahia gutsinda ikindi bakajya muri extra time Rayon Sport gukora remplacement k'umutoza hari ingingo zikaza kumufasha ku uyu mwana ukiri mutoya cyane bavanye mu ikipe ya Itwara Cecafa akabasha kubona igitego cya kabiri nayo kibayesheje intsinzi navuga yuko habarimo imibare myinshi cyane myinshi kuri buri ruhande finali rero mu by'ukuri icyo nashaka kubwira ntabwo iba imeze nk'indi mikino yari yose dusanzwe tubona ariko se noneho yari amakipe abiri yari yitabiriye Cecafa ahagarariye u Rwanda birangiye n'ubundi gisigaye mu Rwanda avuga ibintu byanashigiye kinini akenshi biragiherukaga irushanwa ritegurwa n'umukuru w'igihugu none rikaba ryabereye mu Rwanda none rikaba risiganwa n'ikipe yo mu Rwanda ni ibintu bivuze iki mu mupira w'u Rwanda mbere na mbere ni ibintu bifite icyo bivuze kuri ekipe ya Rayon Sport ntarajya ku mupira muri rusange kubera ko Rayon Sport iki gikombe bagiherukaga mu mwaka w'1998 icyo gihe ntabwo cyari cyakiswe Cecafa Kagame Cup kiswe Cecafa Kagame Cup mu mwaka wa 2002 icyo gihe ikipe ya Simba niyo cyegukanye Rayon Sport rero yari bizi neza yuko itaragiterura cyitwa Cecafa Kagame Cup navuga yuko ni ikintu bari banyotewe cyane kugifata giterwa inkunga n'umukuru w'igihugu navuga yuko ni ibintu mu by'ukuri nabo bari bazi ko ari umwenda bafitiye abareyo kuba bagitwaye rero mu by'ukuri bisobanuye ko binjiye muri sezo 2025 2026 neza cyane n'ibihumbi $30 by'idolari n'igikombe ni ibintu bigiye kubafasha kubasunika mu mikino bagiye gukina harimo Super Cup ya Ferwafa izatangira ku itariki 22 harimo CAF Confederations Cup imikino ya CAF aho bazakina n'ikipe ya Dande yo mu gihugu cya Cameroon mu ijonjora ry'ibanze iki gikombe n'aya mafaranga babonye bigiye kubasunika mu buryo budasanzwe navuga yuko mu by'ukuri Rayon Sport ishobora kuzagira umwaka w'imikino utandukanye n'imyaka hafi 7 ishize batwara n'igikombe cya shampiyona mu by'ukuri batabona ibikombe mu buryo bwa nyabwo uyu mwaka uko nkureba ndabona Rayon Sport ishobora kuzaba itandukanye n'umwaka ushize umupira w'u Rwanda bivuze ko mu by'ukuri abafana bakwiriye byinshi birenze ibingibi Cecafa Kagame Cup niba nagihindutse inshuro zindi ebyiri zakurikiraho ishobora kuzabera mu Rwanda bivuze yuko mu by'ukuri abanyarwanda baracyaryoherwa baracyabona byinshi byiza bivuze yuko mu by'ukuri abanyarwanda bashoboye amakipe y'u Rwanda ashoboye niba bashobora gutsinda ayo hanze y'u Rwanda mu karere bivuze ko mu by'ukuri hari ikintu bakora kirenze icyo bakoze ku ruhando mpuzamahanga ariko noneho navuga wenda tujyanye navuga ni Cecafa ishobora kuba itweretse ko ari ukuntu abakinnyi b'abanyarwanda bafatwa bitari kubera ko irebye igitego gihesheje igikombe Rayon Sport ni Moza Daniel mu cyiciro mutoya bagitsinda ariko navuga ko no muri urugendo hari n'abandi bakinnyi bigaragaje Maheri Tatu n'abandi bakinnyi b'abanyarwanda Ruvuyanga ntabwo dushobora kuba abakinnyi b'abanyarwanda ari ukuntu tubashyira ku rwego navuga rwo hasi cyane tubasuzugura cyane nyamara bashoboye nyakunda kubivuga mu bihugu nabashije kugeramo muri Afurika haba muri ibi by'akarere byaba muri Tanzania byaba muri Maghreb biriya bihugu bya Misiri bya Tunisia n'ibindi ntabwo twebwe mu Rwanda uburyo dufata abanyamahanga n'uburyo abandi bafata abanyamahanga ni ibintu bibiri bitandukanye ahandi mbisubiramo kenshi ahandi mu bindi bihugu bakunda bene wabo cyangwa se abene gihugu kurusha umunyamahanga waje gukina ukuvuga ngo nibura umunyamahanga muri biriya bihugu bya Misiri bya Tunisia bya Algeria uzasanga ibingibi tuvanga abanyamahanga hano biyongere hariya bo ntabwo bashobora kurenza abanyamahanga batatu kandi muri abo banyamahanga batatu nabwo ugomba kuba ukora ikinyuranyo ugaragara nk'umukinnyi w'umuhanga kurenza abo bene gihugu niyo utitwaye neza bahita bakwirukana nta braga baba bafite mu Rwanda rero niho ngiye nabonye
usibye no kuvanga abakinnyi usanga abantu bose bavuye hanze y'u Rwanda turabovaratinga mu buryo butari bwo. Hospitality mu Rwanda byo twayikora kuko nta kiri ducuruza ni service, ariko when it comes kuvuga ngo ku muntu ushoboye iyo bigeze nyine ku bakinnyi b'umupira w'amaguru turabakabiriza cyane mu buryo butari ubwa nyabwo, kandi ugasanga n'abakinnyi b'abanyarwanda abenshi baranabarusha. Niba rero mu by'ukuri ubana bibonye igitego cy'intsinzi ni Muhoza Daniel nyine ukina mutoya, wajya kuri abakinnyi b'abanyarwanda bakinnye neza cyane. Mu by'ukuri rero igihe kirageze ngo abakinnyi b'abanyarwanda tubahereze umwanya, tubahereze agaciro bakwiye. Ntabwo mvuze ngo agaciro tukambura abanyamahanga, ariko tujya duhereza agaciro umunyamahanga ugakwiriye. Nko muri Rayon Sport nge ku bwanjye nagiye mbisubiramo, ndabonamo abakinnyi bashyika muri 4, nibo navuga yuko mu by'ukuri nabonye Rayon Sport basa ngo bazayifasha iyi sezo. Mereye mu izamu, muzamu Dandere Junior wabonye ko yabaye muzamu w'irushanwa. Undi mukinnyi ngewe mbona ni Issa Jigwiba. Undi navuga muri Rayon Sport uzafasha cyane ni Ibrahim Jingare Mansour. Undi navuga batatu wenda n'uyu mukinnyi uyu rutayizamu ngiye mbona ntazabafasha cyane, nubwo Kameni ngiye nimo bakinnyi mbona navuga mu by'ukuri ubona yuko mu by'ukuri bazafasha ikipe ya Rayon Sport. Ariko n'uyu mu defenseur w'umunyacad nawe ndabona ari muzima, ashaka kuzabafasha Chiplao Charles. Mu by'ukuri ubona yuko Rayon Sport yagerageje kugura neza ugereranyije n'indi myaka yagiye itambuka. APR ntabwo isinziriye, ihora ikangutse. Njye ntabwo mpamya ko APR isinziriye, nuko mvuga ibintu nyine abantu bakabibona mu bundi buryo, nta nubwo ari na ngombwa ngo babibone nkanjye. Ariko jyewe nk'umuntu ukurikiranira APR hafi, APR ntabwo ifite abakinnyi babi. APR ibintu byayibayeho ntabwo mu by'ukuri ari sakirirego, nta nubwo ari ibintu bitabo mu mupira w'amaguru. Nuko abantu nyine bayitrolinga bagakabya. Nge niko mbibona, n'ubu nabisubiramo, n'ejo nzabisubiramo, kubera atsinzwe 5 nta kipe itarabitsindwa ku isi. Mu makipe y'ibihugu Arsenal yari 8, Inter Domira yarabiriye kuri finali, ikipe y'igihugu ya Brazil yarabiriye. Mugenda mwibukiranya amakipe narimo kwibuka yabiriye ibitego 5. Kuvuga ngo yatsindwe na Gor Mahia ibitego 5 rero yasezerewe itsindwe match imwe, izindi match yazitsinda. Navuga ko mu by'ukuri uburyo yagiye itemerwaho itaka nibwo buryo nyine nabonye busa nkaho bwabaye inkuru. Ari kuvuga ngo APR yaratsinzwe, yego bitwaye nayo umukino ubanza bafungura irushanwa, ariko mu by'ukuri APR nongere mbisubiremo kuri video z'inyarwanda, ntabwo APR ifite ikipe mbi, ntabwo APR ifite ikipe mbi. Nongeye mbisubiyemo, hariya kizagera abantu mubone yuko APR yaguze neza. Ndabizi abafana ba APR ntabwo byabashimishije, abafana bose bashaka intsinzi, bashaka kugera kure. Ntabwo rero bahageze, barababaye. Nta nubwo nabo babaye gusa, n'ubuyobozi bwa APR bwarababaye, abakinnyi ubwabo barababaye. So rero ni igihe cyo kubyuka, ntabwo ari igihe cyo kugwa. Igihe kizagera abafana ba APR bazabona yuko badafite ikipe mbi. N'ubu rero nabisubiramo, felicitation ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, felicitation ku bayobozi bwa Rayon Sport, felicitation ku bakinnyi ba Rayon Sport. Ariko igihe ni iki ngo APR yongere nayo ibyuke, tubona amakipe akomeye yaba Rayon Sport yaba APR. Ariko mbisubiyemo rwose hano ku Nyarwanda, APR ntabwo igeze igura nabi. Ngewe mu ijisho ryanjye nkagera Ruvuyanga, ntabwo APR igeze igura nabi. Ibibazo amasomo bigiye muri Cecafa ndakeka barayabonye, n'umwanya mwiza wo kuyakosora. Bayakosorera muri Super Coupe niyo bazayitabira, bayakosorera muri CAF Champions League no muri Champions n'ibindi bikombe byose bizakinirwa. Ndabizi neza yuko hari icyo APR, hari igikombe muri ibi ngibi bigiye kwitabira, hari ikizajyana. Nabonye wenda dusoreze kuko navuga wavuze ko APR izagira amatsinda ya CAF Champions League. Yego nibyo ntabwo yatomboye piramide nk'uko byagendaga mu ijondora rya mbere, igomba kuzahera kuri ikipe yo muri Congo, ariko nibura mu ijondora rya kabiri kayitura na Zamalek, kubera ko ishobora kuzaba ariyo yakomeje. Ruvuyanga abantu baravuze bati ko ibintu bikomeye nibyo ushobora kurenga ijondora rya mbere, ariko kwinjira mu matsinda ugasanga biragoye. Wenda tubwire
ngewe icyo navuze APR yatomboye Aigle du Congo hariya ni ikipe muri Congo, ni ikipe itaramara igihe kinini cyane. 2023 nibwo yashinzwe. Mu by'ukuri yatwaye shampiyona 2025, umwaka ushize yabaye ya kabiri. Navuga yuko uyu mwaka yabaye ya kabiri, ahubwo umwaka ushize nibwo yatwaye shampiyona. Navuga yuko iyo kipe idakwiriye gukanga APR. Nta bintu nyine ishyira ku meza yazana imbere ya APR. Nta n'ibintu yazana APR itazana. Sibyo? Niyo mpamvu mvuga ni ntago umupira yego urashoboka, APR ishobora gutungurwa ikayitsindwa, ariko mbere y'umukino APR ifite byinshi byo kwikoma mu gatuza kurenza iriya kipe muri Kongo. Cyo ni icyambere. Cya kabiri ni Zamalek. Umupira wo muri Misiri twese turawukurikira. Ngiye nagiye mu Misiri inshuro nyinshi. Niba mbyibuka neza zishobora kuba inshuro ebyiri, niba atari ebyiri n'eshatu. Ngiye mu gihugu cya Misiri Cairo. Urumva? Piramide cyo na APR ndayizi inshuro eshatu. Nta yindi kipe irora na APR mu Misiri. Usibye Zamalek bari guhura 2004. Ariko ugiye gukurikirana umupira wo mu Misiri, ntabwo nyine amakipe mu Misiri akiryana cyane. Niba uko nubwo bavuga ngo Zamalek atwaye shampiyona, ariko ntabwo nyine Zamalek nayo yari yasubiye inyuma. Urumva? Arahiri nayo igira gutya ugasanga irajegeye rimwe, n'ubu ngo yagiye muri Confederation. Piramide yo nyine twese turayizi, nta muntu utarayibonye i Kigali. Ariko Zamalek ntabwo tuyizi cyane, ariko nayo amakuru mfite nuko isa nkaho itakiriza Zamalek yo mu myaka yashize. Ntabwo mvuze ko itatsinda APR, ariko ntabwo ari ikipe yo gutinya cyane. Ikindi nge nabonye n'ibyo mbwira abantu, amakipe yo mu Barabu turayakabiriza. Yego baza umupira ko turabakabiriza cyane. Urumva usanga difference irimo ari akantu gato cyane. Nge rero mbona APR yiteguye neza, yaba kuri ikipe muri Kongo na Zamalek. Nge APR nyuma mu matsinda.